Yeah, he'll pretty much just whack them, so I try to have to tell him, you know, like... Kōrero, E pai te rereke, kōrero. yeah. O tū āhine me tō taina, koutou katoa, ko tā moko ia, hei. Pai, te katoa. He pai te ki te atu hoki, ko toku pāpā, tērā e mau nei ki te moko. I te mea, kāre tino whakai i te wā i haere atu au te tiki taku moko. Nā runga anō i te pōhehe ka rereke tōku ao. Tōna kitenga i ngā wā o mua, ki ngā uncles e mau nei i te moko kore whiwhi mahi. He was pretty scared when he got his one too. No te whakamā, kāre e kōrero Māori. Oh, ia, ka pera i tahi, eh? Yeah, I was there, bro. He Māori koe? Anyone's got anything to say to you, I'll back you up, because you know te nuinga o te waka. Usotema. Yeah, he'll pretty much just whack them, so I try to have to tell him, you know, like... Kōrero, pai te kōrero. Yeah, so you have to be aware that sometimes people, if they're going to have a bit of an opinion, especially with moko, you know, ki te mau moko koe, he kaitia ki koe. Moe nei o ngā taonga me humārie, ka noho i roto i te whakaiti.